Mutiswa kule tiati karo nedanye mundume nengukasi andika amina mbe nake aikwia nina noa uma nandina amina nike atayu haya. Okay, sini nambani otimani mkubia 2192 mutiso obya obawo etu nena isu noti mwonza noti tatu itatu imwinyanya itatu noti mwonza itano imwe nakenda ili kenda inya namba sia kwa sia ki7 winna ikulyo kana one ni mudhinyane wa mundi at the NFM. Hello ya wako na simu na wali kanga pole siku ya kwa ataniona kunite ya viti at the NFM. Hello. Yes. Naitwa Johnson Kamau. Johnson Kamau Kisui. Kisui? Uko wapi? Niko Juja town. Juja? Sema nisikie Johnson. Niko nasema hivi. Sasa mwenye nimesikia hapo akisema kuna bibi huko Nairobi tena wewe yako Gesai huko. Wewe namwambia tena atafuta bibi wacha hii mambo mengine ya kutafuta bibi. Asante. Kusubiri mwenye akota. Atafuta mambo mengine mpya tena anze maisha mapya. Okay. Ninafika hapo. Aya, sawa. Aje family. Yes. Hello. Network. Hello. Network yako ina problem. Hello. Yes. Yeah, tinga tangu sasa. Nesa. Tiwe. Mina tinga na sai. Ni tawacha longano. Yes. Wajambia na mama na Jesu na ni ndo wakibetie. Na ise kautwa nenda kono songiwe kwa weta. Tatweka na mundu amina kala na mundu ana mwena ko mundu akufike kala tiki wanga ni mundu wako. Tiki betikeu. Aye tiki betikeu mundu wa mudere se maisha. Hiyo goli yako beba no. Ilo watu wale sio ndo kasi ya alafu nyake la mundu bikachoke ni mundu no ile ambio kinga kitenya kaliana. Aya ile kuikata. Kwambia kuemewa hata miaka taviana ni maondoa. Aumeti monoko na mayemewa. Ateo kula kwethia okuboeka ndo kibeti chaku maybe na chake boekete lakini aume maithe na munotaka. Sana mwe. Asante. All right. Adiana femela. Tiandi karo. Chomele no kankebe tena kwa ndo tabia ume. Puede meter na kibeti chako. Aime kaloa nesa. Na mwenyomba kwa kubala wake akiji. Kibeti chako ukeza kokeza kweli ya kwangela kani. Hiyo neni ondo kikwenda. Na mwenyomba ni wake to yeye kindu kambe wale kwamba kwezi ile kibeti kike neni uke na ina kito ina na chaki ya nyomba. Sasa ndio kama ngwendo tabibeti kwanda yo ali karondo wa mundu muka. Sasa tabia mwe ile tunaka. Eva, nanti onenende na umewe nagu. Kuli ya bika nyomba taba. Aina jao. Melewe. Hello. Ndio hizo wazi alawa. Hello. Ai, amepotea. Ole yundu na atumini akamena thina mwao. Wakito kwa tundizi wae wachomela. Hello. Andi karo. Ijomelea. Kuli ya kakwanda ya ele muriwo kemusele. Kwa kibeti kuwa mumute wa kundu utonyo mukua.
Kuna kwikala witineza kana mundu ume waku we bandu utonya kwitha enda abangi. Ai amwe no maenda awe. No maenda lakini ibeti jina tabia nzuku muno kwesa kwitha iwo kanyomba kibeti yuko nene akiuko tabe kindata. Ui ibeti kya muzembo tu andika wengi ndo nzongie. Tuko na ikwata nondo wakwitha no kene. Amundu tuoka akili tu itakiri tu yani kikwendo liboka. Uti munu mpa muzembo mwa. Ilo muzembo tu alijwe kala. Network ya kina thina chomelea. Lakini pia ombigwa. Mundu mukozi alijwe kalwa mundu. Ni utegemea. Nuto maitha no iwa mukosete. Yeah. Awindi wona asia indi umusesenge tu akutabye nichauke na thina na wona kiitona ke aba umusi. Mando kandeiti umutwae. Yeah. Muimwe yenge wa o ku uyundele akuvunguka au tabye nichauke thya kina thina. Nundu akamengi matete thina katika ome na izo kuona makwana ngabe ukuta thya mundu nakozia. Lakini ukwita kwithia tena thina katika nyombo ukwita kwithia na mundu sino watu mmaicha ma mundu. Na no mana nge muzino ukwita kwithia ona muome no watu ne kuma bumuti usi atoroka ingale kwenye. Aya sawa sawa. Ambigwa ba. Akani mewire tinya wewa. Mewe mama nyekana kwekala ni naome kuo binya. Okwenda nengwe. Right. Asante. Sawa sawa. Motongelelo la wathi wa muiga yende. Oyeta na baby sionde. Ndo na kwithia nde wambe lakini nenda utika wa muthia. Ndo na kwithia osu wambe ye nake. Kanola wambe ye nake atewe we nake oyu osu webo oyu no wa muthia wa to sindwa ononge. Gai wanjoroge ndaini ya kibeti chake aikitia pole. Kiambe bimwa ndekea ndo kwithia ndae wambe lakini nenda kwitha ne wa muthia wendo utungiani wa kwa ndeto kwa kunena tafadhali na isie ethila maybe woka ela woka ukethia kibeti chake kithatite no ngina bethina na thina usite munini athina ucio utona kwithia kwanza no iwe main character katika uthina no sio kukiumalia wachoni wa maisha aume meyendete muno by the way aingema aume withia mundu siwe ni wenda out ni umaluka anatumia langi ukewa haya sia kwito yani umunde kwina kapati umaluka anatumia langi na ndo langi mathukumaye mwikibeti no ndu cheka le nyumba choki saona saasi akumaluka kana ki saona mundu ochumalia aume nenu muyake kuyendo wethia kibeti cha ukithatite mithenyeli mithene tatu aye makimande ondo ukika nduketi kile kiende na kuthata nikisa ulibuka chalibuka kwitha kwi kuthuku mwana wita mutiso kulisie the wanyene ngukasia ndikaamine mbe na ke kibeti wakwa aikwia ni wanoa ume na ndina amina nyena kwa nikata mapenzi ni kunena nia na aka tafadhali ni uko kweni wengi ethila mundu ni wakutetheesya wamina mutetheesya na ake amina mundu umene utona kukasia au tetheesye wambe umina nikana na ake amine please ethila ni wakutetheesya wamina na kumutetheesya amine ndukatito mutila katikati indi aume ni mwathuku byu mundu ume wende umeesya mathenyeli ewe emubineye ale umanda balo kumesya bata wake ndina chocha mundu kananga asia aume mekeu lakini ila wa mukasia kana wa mwa we ni wanoa wanu wende ni chao kwani ko kwema ndikana andu manwa we chao ni chao githage na thina baby naku withe ulikete na vina ona mundu ainoa maybe withe ulikete na vina tunaisi no mbola tukathi na vina uonde kwa tume vina uonde ula uye
mboso na nyama naguo aye tutethanicie kwika mapenzi na kwa kwika uni wotu na utethania nondo ila mundu mo wale akwaniwa mathina mambiliria abau ayambe oswane ayo na ilite kwika ndungiata nondo mundu wakwa nukungasia mundu wakwa nde unengondo bailete mundu wakwa nde umbeanisia bata na mundu ayambe yakwitha na mesilia angi makumanda maybe mundu nza kana kumanda undu wailite kwika nondo ne bathukie tafadhali tiketi kile kiuki solika mitwano ni yito Adhiana femelo Captain. Yes. Twende nesa. Ametambia kwa di mwanamgua kuunga liko kianza lae. Umwite mtumishi mbele atumse kamanza. Tambi kilamba wanu wa msingi. Tukako masana nasi ya vitu kana mbao. Sina ilizoa kwa notebiki siye. Aindi di nomu wana akama hilo namika muno. Tuko ene mwaruku. Kimbisha ya ome ni mga ome ni provide katika mitio. Kwangama bandu be network ngwiwe. Ni mbua. Aya mbona yue na kwiwa? Yu akaingi nimeza hao nuko naira mundu ara na mungu ya nese nira mundu ata yu ndaza nira na kuna. Lo mtumishi? Mungu kwiwa. Mungu ni akapanda na za ukwata. Uwe mimi nimeka timana ni nalito na me provide katika misio na mundu i provide mumba yake na kila kindu. Ebina muno kwizaiwa malalamisi amwe. Mwaka na mo. Kuno eno bingwa ngona kaweta dina wake wala uti kwambia kwikala ejire sura we anumba. La muno kwikala ga dite aida dite la muno alika numba kuni kwenda kuomboa kanumba. Muno no ali bingwa ngona kaweta kila kingoni. Okay. Ati zikume muno ya mama bedina changi ogendo. Sawa, thank you mtumishi. Sabiki ungiwa aita Philip kumangu ni mwingi ambe angulete anti kwiki ana kwe formula ibaindi yandi kwa banu bilivo ate kwe formula na undu mwebanga na undu mwenda inyumwele undu mugevanga mweda mukulumene mweda mukomete na mangala mweda mukomete na wea mweda mwili hata ondo mwevanga nogo kuyingwa formula kundi ndo kuya ila kibono styles na positions ibendo ka adi ana formula hello antigala yes wena na chala kumangala kwa cha diji inena tawitha ujalo Tombeja. Yo na chala kabisa kwa diji. Nime moto magu ni masio muno. Lakini wewe ni kwenda nena naka. Nena namo. Wana na yolua haikutandani. Ondome ni wewe na mafili kwa kile na mafili ndinge. Kama ni kwa yangawa. Kajini mundu mukanga bete kwa ngabia. Ndio nena kilete kupilia. Aida wewe amina no kukunya. Na kuwe mwandu mete amina. Aida wewe anondo sio kabona no kulea tena ni mwao kwa nena naka. Ninginati wina namo. Enge ndio mea hii. Netele kwa donye ina to kwa nuwa to kwa wema wanu kwa donye wa ma amina. Kawa etelo na wanyanga mangami. Ya akamu mena katabila kamu. Asante my brother. Igwa ndio muwe mukazie ngaliko nesu.